Knai 16 February board riak nai mani sarlo jodi se ke hasuno board ni thangting yo skrito khyo ya mayak mo ong ye tung mo ong singkhe representation act ni ting khiye je skrito khene rong no bosine bosi tham jello tuya nai ake se loge wo rang phono mari nai hingkhe jodi se abo skrito khene raw government employee ong ye tung mo ong singkhe bro no bosi tham jello tuya nai Lai thane kok tisal sandewo West District War Office Conference so news reporter ro sumpu wo head of election commission ni manna kiran kirte are hinge saklai ha akebo press conference ni dingyo bo election commission no ke tham protocols songma hinge sawo ake ke hamar protocols ke 78 hours ake ke ni ma ke 48 hours ake ke thamma ke bo 24 hours 13 February ni Singapore protocol sendingi hotel raw areke guest house raw tawo je tongnai raw no protocol sendingi brown no check khya ya mayak ye aro jagani ongya ongmo ong singkhe braw 14 February ni skang braw janjani jaga janjani no wo thangyak nai ma braw ma ongnai hingke 14 February ni jingyo brok bang khe lama wo mabe ko ya ongnai ake se bo riak nai mani salo political candidate ba jane ro gari ke tham ake brok khro ba ma tongnai ake se bo taraw no abukari yo ma to ya Tripura bai Assam hingke Tripura bai Mizoram bo taro ke tham lama tongmo abo lama no 13 February ni jingyo abo lama sil makhenai ake Bangladesh thangyak nai ma lama no fo sil makhenai ake se 14 February ni saroi ni 4 pm ni jing candidate raw bai khoye conference ake dol ke ye bai khoye conference ma khiya ongnai ake se khorang tor khingni mamanoi box raw masaraw ya ongnai laiye thangna kokti sal sandewo West District War Office Conference ompho kiran kirte are hinge saklaya naw na ye tongladi khobo 24